Mari kita mulai pembacaan Alkitab kita. Kita mau membaca Injil Yohanes. Wari enda si baca sada mekaken Yohanes pasal sada ayatna si pemena ngasase ayatna si pelimaken. Si oge enda gelah si eteh ugakin ngoge pustaka si Badiah. Talangi buku pustaka andu Yohanes pasal sada. Yohanes pasal sada ayat sada ngasa ayat 5. Toto kita lebih. Ban oge kami buku Tuhan. Maka laban cila itandai kami Tuhan kami dai. Oge kami pustaka si Badiah. Ije iceritakan mengenai di bata. Maka mindo kal kami. Dan kami kalau berdosa lanai itandai kami di batae. Maka dosa kami merbanca kami gondau papa. Banla itandai kami di batae. Tapi bandu dalan pula. Maka banci kam itandai kami. Maka bas ogen kami dape banlah. Maka itandai kami kam di bata singgeluh. Si kuja kami banci berharap. Pasti Tuhan kami Yesus. Amin. Kata kegeluhan. Ope dengar ijadikan di bata doni enda. Kata enggo lid. Kata ras di bata. Janah kata me di bata. Mula-mula nanari kata ras di bata. Mula-mula nanari kata ras di bata. Arah kata me ijadikan di bata kerinana sinasali. Lalit sadape ibas kerina si enggo jadi ijadikan la arah kata Kata me ulu kegeluhan. Janah kegeluhan maba terang man manusia. Terang ersinal sal ibas gelap. Janah la tertalukan gelap terang dai. Sibar endam lebih pembacaan ta. Jadi si oge rahasia cubakan si antusi. Sebab bas pusuh ta hadisi oge buku Tuhan la bancila ikatakenna mengenai dirina. Maka dia belajar kita bahasa Inggris uga apa-apa ajarina kita belum bahasa Inggris. Maka di sioge pustaka si Badiah la pancilang. Kita ngantu sisa kutandai kari di batang kundai. Maka si mulai dibatasi itandai kitandai ijelaskan nama dirina ise iya. Si pemenandai jenda katakan lebih ope dengar ijadikan di bata doni enda kata nggolit kulihi entah kai kari banci sidat ope dengar ijadikan di bata doni enda kata enggolit. Kami akap dubanci sitah mengenai di bata dai bas kalimat si pemena enda. Dan kita nggak sependapat
adina Alkitab enda labo buku matematika, labo enda buku kedokteran, tapi Alkitab enda mekaken nuriken karena dibata lebih. Entah pelajarin dugia teologi, entah kais sedebana kerinana, tapi si manukurn kenta jenda laban cilang. Mekaken adiku oge kata dibata laban cilah ikata kena ijenda soal dibata. Maka bas pemena enda kaimi banci yang kandu soal kata dibata entah pe isinge dibata ibas ogen tenda. Gak oke ya. Ope denga ijadikan dibata doni enda kata nggolit. Ugapa pinindu dibata nggolit kope kerinana lit. Sebab kata kena ope denga ijadikan dibata doni enda kata nggolit mesi pemena. Ya, kuah lebih. Ibas kalimat si pemena enda kata kena ope denga ijadikan dibata doni enda. Bicara rumah kindai ope denga tasaknakan ngoje pernanden erban ikan arsik. Langaruh ikan arsik adilangai tanggerken pernandendai gulendai ope denga ijadikan dibata duni enda kata nggolit masih pemena lebih. Jadi ia si pemena banci kami tersingat ndu nina Tuhan Yesus aku masih pemena jana aku mesiarah pudi. Jadi dibata nggolit kope denga doni enda ijadikan. Oke, lebih. Tapi ijenda kata kena kata nggolit. Ya. Kata ras dibata. Janah kata dibata. Sulih-ulih ya. Kata ras dibata. Janah kata dibata. Jadi idah handu jenda persadaan kesatuan. Marilah kita jadikan manusia sentempas seriras tempasta. Kata nggolit, kata ras dibata, janah kata dibata. Mamang karya teta tapi dung kari bancing si ida ban bagenda cara dibata nuri kencang. Enggak si sambung aja jadi kata ras dibata lalit persirangan kesatuan. Maka kari adisio GP terus kupudi idahan dung kari kata ras dibata. Silih-lih sab endam kari ateta banjir si tandai kata ras dibata. Makana syekh mekari kita ngidahsa kata ras dibata. Maka usur nina Tuhan Yesus adi nggo idah duaku nggo idah du Bapa ugang ini kunuduh kencaman bandu ijakin Bapa lakin kam te akur sadaras Bapa ras Bapa ersadaras aku sebab kata ras dibata janah kata dibata
la bulit persirangan. Ya, mula-mula nanari kata eras di bata. Arah kata me ijadikan di bata kerina sina salit. Endang ngerana mengenai penciptaan langit ras doni ras kerina nasina salit. Arah kata me ijadikan di bata kerina sina salit. Jadi di bata si kari si itandai kita me ia sinjadikan kerinana sina salit. Ngadi kita jenda lebih. Kata menjadikan kerinana sina salit. Maka masuk kam kari ngoge Injil Yohanes kupudi idahdu mekari jai lit bana lau jadi lau anggur. Lit mekari idahdu bana kalak mate geluh muliki. Idahandu mekari lit bana besur bana man 5.000 kalak aru 5 kibur roti. Arah kata me ijadikan di bata kerina sina salit. Lalik sadape ibas kerinana si enggo jadi ijadikan la arah kata Jadi banci si katakan di bata sinepa langit ras doni. Jadi di bata sinepa langit ras doni ndai si tandai dung nakari. Bansa nga itepana langit ras doni lenga kita jai. Maka sanga iban di bata Adam ras Hawa. Labu isi pengidaksa. Maka kata rehia kuduni enda si ida si Lazarus ngompat wari kubur ndai engwa butana ertina banci banang geluh muliki. Maka bisa begindu ni na Tuhan Yesus, aku maka si mereka kegeluhan, aku mesumbul kegeluhan, aku mesepeke kekala ibasi matenari nggo si idah kata si jadikan kirinana sina salit ndai sanga ia reh kutoni enda. Maka bicara sungkun kala ugang carana maka nak banci tandain du di bata enak nina bango kui dahia bagi. Iya sakrinana ngejelma ngatusi maka lit di bata me sinjadikan kerinana sinasa lit. Di bata sinjadikan kirina sinasalit ndai nggo pernah kuidah reh ia kudoni banna me lau banci jadi lau anggur lah kan dijadikan na banci mebana si Lazarus nggo 4 wari geluh muliki lakin kan du endang si mereka kegeluh ndai. Rekani tak ibrena kali 5.000 man itu bersurga kerinana ma enda me dibatasi mereka nakan ini mentandai. Sebab katakan nandai arah kata me ijadikan dibata kerina sina salit. Lalit sadape ibas kerinana si enggo jadi jadikan la arah kata Kata me ulu kegeluhan. Jadi dikatakan du di bata la bancila ia me ulu kegeluhan jenari rehna manusia ndai. Jana kegeluhan ni mak baterang man manusia. Dah lagi si jelaskan kalau dah pudi kari bancing si ida. Maka ija saja pilih di bata babana terang. Kulihulih ija saja re di bata babana terang.
Adire iblis ijazah dari iblis misbana gelap. Perukurun tapi gelap, situasi pe gelap, lah pernah si idah terang dai, sebab terang umumna babaku kesenangan. Ya, maka bicara ingin dupe mentes si pertama kalban di bata jadilah terang. Jage sanga idah dupe si Musa alu terang idah nakal nge maka dung nanggu resih ia ku gunung sini tadingken nama kerbo mama najito. Adi terang mbaba ketenangan man manusia. Kata me ulu kegeluhan janah kegeluhan me maba terang man manusia ndai. Terang ersinal sal ibas gelap. Janahlah tertalukan gelap terang dai. Enda anjar-anjar siukuri. Adi di bata temanta isekin ngasuk nalukan kita. Terang ersinal sal ibas gelap. Janahlah tertalukan gelap terang dai. Adio gindu kagia pustaka sibadia kuakak ngukami dahdu. Ija saja pe kata lah pernah ia tertalukan. Lah pernah ia tertalukan. Si jelasnya kal terang terang lah tertalukan terang sinal sal si jelasna kal banci inget du sanga Yesus ndai isalipkan emosi gelapna. Ya, tapi bas ia isalipkan dai pe idah duka ngelit terang. Kai terang sinalipkan Yesus ndai pe ngaku kange ia endakapkan anak di bata. Sangai salib kendai pe rekasi ipaku kenrasi Yesus ndai kata kena kange adi rekam pagi jadi raja ingatlah aku terang maka ibas geluta adi lit gelap langsunglah banci lamis kata kendu terang ersinal sal ibas gelap. Janahlah tertalukan gerak terang dai. Maka dinggu gulut ukur ta si dikerilah terang sebab si idang terang dai lah tertalukan kegelapan terang lalap ia ersinal sal. Maka di dandu gelap nabas pustaka si badia sanga Yesus isalipkan. Kerinana campur ije gelapna kai maksud dicampur bas penyalipan Tuhan Yesus mulai mencampur Judas Iskariot mencampur berbancang gelap kai nari dia bercampur kalak Parisi kalak Saduki mahkamah agama penggo campur ije ngatakan Yesus salah maka isalib kena reka Judas idaya kena ka Tuhan Yesus ban merincuh ia duit kainar dia gelap secara undang-undang pemerintahan Roma Pilatus PJK nggo gelap Silbanca gelap ka terdawuhkan kai murid-murid penggo ka persok kena laku tandai isi kinah ni naka manggu gelap kal kerinana tapi ngu katakan anda jenda terang sinal sal ibas gelap maka si idah sinal sal terang dai sanga Yesus isalipkan silang-lang na je si idah mekaken tentara Roma komandan Roma sinalipkan Yesus pe ngaku maka ia anak dibatasi tuhu-tuhu sanga Yesus salipkan pe musuh-musuh nandai dari segi pemerintahan ngaku ia
maka Yesus semut dibatasi tuhu-tuhu. Adik edukasi isalip kendai pe, MC jahat na maka isalipkan. Uga jahat na kape iya, nandangi mati Tuhan Yesus, ikai persilang, rekani na si jahat ndai. Adi rekam pagi sekali nari sebagai raja, ingatlah aku. Di tengah-tengah gelap ersinal sal terang, idah kalak si isalip kendai. Sangayan mate, sangayan rekoi-koi persilang 7 kali. Ingat aku pagi, adirihkam sebagai raja. Sanga mate na Yesus ndai pe, idah sa ersinal sal terang dai. Maka endalah bancila, raja rehme ia sekali nari. Maka ingat dumentes jabab Tuhan Yesus man bana. Wari enda engkau ras aku masuk ke paradis, terangai ersinal sal di tengah-tengah kegelapan, terangai ersinal sal ibas dosa si kugapa pegalangna. Sanga semua dunia gelap, ingat duka matahari pegelap, bas gelap ni pe idah terang dari sinal sal. Ingat bagi aku adirihkam sebagai raja. Bas gelap ni pe si jahat ndai sinamaku kentuan sendai. Enda me anak di bata. Bas gelap ni ajar-ajar nang gobur berkerinana. Tapi si tading ikai persilang dai lit ngesinak si kenta, maka terangi ersinal sal ibas gelap. Janahlah tertalukan gelap terang dai. Ingat duka lebih gelap selama Yesus dalam cerita. Ingat gue sepakat kalak-kalak guru-guru agama dai nangkap sekalak-kalak perdosa. Babanam lebih Tuhan Yesus jelas kerina na saksina nina. Enda gue tangkap kami dai saksina jelas. Ia enggo lakukan perjinahan. Makalah bancilang guru menurut undang-undang ta, ia mesti ibenteri sampai mati. Gelap. Bukan hari ban maka terang dari sinalsal. Lanali dalam pula. Tapi ini na Yesus payung ikatan doi kata. Isi kini baskam kata. Mau begikin. Sila pernah berdosa, kamlah lebih mentersa di bru enda, kam lebih ngukum sa. Ingat duka angkat nulis ka Yesus ibas tanah, itulisina ka tanah, itimai nama, uga kari terang dai ersinal sal ibas gelap dai. Maka juruga mu Yesus idahna. Di berundai naring jetading. Maka nina Yesus. Oh bibi, ija kerina nakala andai. Engko laus. Engkai maka ya laus. Terang ersinal sal ibas gelap. Janah la tertalukan gelap terang dai. Edam dibatasi ikutan daerah si tandai duit. Digan pelaban si talu terang Ndonggo dia kap na ya benar kal. Inggo kap na ni jelas kal maka diburu enda. Nggo tertangkap basak sesuai dengan undang-undang Taurat. Teksa kapus tak kasih badia pakai nak kafir man Allah. Lanai tertalukan. Sindai merbanca terangir sinalsal. Apai ibas kam sila pernah erban dosa baginda bagi ko kat to the point nah dai kamlah lebih mentersa kamlah menghukum ia ija terang dari sinasal lah bu katakan nak kampe kelak perdosa lah katakan nak kampe serigas di gruinda ija makeup du terang dai ersinalsal laban cilanindu terang silit ibas di batang kundai
ngerana ia kupusuh manusia si perdosan dai. Terang air sinal sal ibas gelap, janahlah tertalukan gelap terang dai. Maka ngulaus kalak si ngukum kalak sir dosan dai, ban terang kundai terus kubas pusuhna. Ngata kenca ia pe kalak perdosa nge, maka lalit dalan na pulah. Terang ersinal sal. Aku yakin enda sepenuhna. Kugapa pe siban bentuk ceritana. Tapi terang dai laban cila nerangi kam rasaku. Adi salah kin lagu langkah dilebe-lebe Tuhan Yesus. Labo kampang cinder ilebe-lebena. Bicara pakai ini kata pustaka si badia ngatakan cakam gue benar. Anda tertangkap kami berbuat basah, berbuat dosa, perjinahan. Saksi mata melala. Undang-undang Musa baginda ternak kata di bata. Lah sada pe katakan di bata jabab nandai sada ngencah terangai ersinal sal. Maka kata kenakal ngencah sebatah kata isi ibas kam. Sila pernah erban dosa ialah lebih menter bunuh diberu enda. Nulis kaya terang dai nggo ersinal sal kupusuh kalak perdosan dai. Kam rasaku banci kata kendu kam benar. Banci kam kata kendu kalak si deban salah. Semua fakta Alkitab na benar bandu. Tapi terang ersinal sal ibas gelap dai. Lanai terbohongi kalak dai. Ban terangi ersinal sal kubas pusuh manusia perdosan dai. Terang dai ersinal salman kalak jahat ibas kayu persilang dai. Maka sehendarat pengakuannya hadirkan pagi sebagai raja. Iterangina pusuhna yang disalibkan ini sesuai dengan merekna. Enda meraja kala Israel. Amin apa kala Israel lah ngaku Isa. Terang dai sinal sal ibas gelap penjahat dai mengaku Isa. Hadirkan pagi sebagai raja. Ingatlah aku. Bicara uga pendek surat perintah man kemandan pemerintahan Rom untuk menyalibkan Yesus. Menyatakan bahwa dia sudah salah. Tetapi di tengah gelap dai lakabu bancilang nindu penja kepala penyalipan Yesus terangi ersinal sal kubas pusuhna maka pang yang ngatakan ca enda me anak di bata kugapa pesiban terang tetap ngersinal sal maka adilit kesulitan ta laban cilang aku mengkita terangi kari ersinal sal ibas warina kudalani saja sebab ngunda ikata kena jenda terangi ersinal sal ibas gelap janahlah tertalukan gelap terang dai ku oge sebab tujuntai dang oge pustaka si badiang ope dengai jadikan di bata dunia endah kata nggolit berarti di bata silit ibas pustaka si badienda ia nggolit kope kerinana kai pelit di batang kuras di batandu mula-mula nanari kata eras di bata lah pernah di bata sirang sanga Yesus kai persilang pe tetapnya di bata sanga Yesus kuburkan pe tetapnya di bata lah pernah ia sirang maka nina man Filipus lakin tandain doaku bapa ibas aku dan aku ibas bapa lah bolit persirangan arah kata menjadikan di bata kerinana sinasalit lalit sada pe ibas kerinana si enggo jadi ijadikan la arah kata di bata sinjadikan kirinasa sinasalit memakarih Yesus
iban nama mujizat nuduh kenca ian du besin jadikan kerinana kata meulu kegeluhkan maka sangat kuida Lazarus ibre di batang geluh man kalak mati ku tandai enda mesti mereken kegeluhkan kesahku enda maka banci aku reh ku doni enda kata meulu kegeluhkan Yesus ndai mesti mereken tendiras kulanta maka geluh kita maka niku ustur endam untungna aku ngikutkan Yesus kuteh takal manuku janari aku reh ibas Yesus kata di bata silenga idah barenda gundaring gukuida Lazarus ndaratlah kam berekena kegeluhkan man Lazarus enam di bata sinepa takal pikirku rasi mereken kesaman bangku maka aku sembah ia di batangku kata meulu kegeluhkan janah kegeluhkan mabat terang man manusia terang ersinal sal ibas gelap janahlah tertalukan gelap terang dai ertoto kita sanga kami idoni langatah kami isir banduni enda sanga kami ngeluh kuduni enda latah kami isi si mereka kesah kami tapi banlit pustaka si badia itu ikena di bata kami dai maka banci kami ngaku Yesus juru selamat kami dai di bata sin jadikan kirinana sinasalit kami si mereka kegeluhan man kami maka nambah kami bandu das ngaku nggo kari tandai kami rek bagesna di batas mereka kesah kami dai barenda kata gundaring go jadi manusia bujur Tuhan kami Yesus talangi pengangkan kami maka seitandai kami di bata kami amin.